Nang ta sagawe pipan proposal ini ya ke artu lai. Mentang ila alek si Kishnong. Didon ki MDC jong nang ni nak haus ibo. Kibal alek ya thu hello si Kishnong ai proposal ngin ai scheme ni pi. La ini thu ya thu hello lut. Mentang pai ba la kami lenti ban yo eta ka scheme. Nri mentang tang ka artu mentang ngila pelong yang ki MDC bengilong kinong thok. Bengilong kinong thok aki Kishnong ki thau ki school ki balang. Ngila ai ke proposal ngila ya thu iki bapek ngila bu kata ke scheme iki le hadu mentam yo kumno haki wi islam pat judan jinge bali mentau islam dan jinge apa pi keren hak ha swasdian pek ya kejong kenong ru kane ka fikir fa commission kaslang adu arpau arfuai arfu angi ngirawan arfusan mafi pi guideline kala on pentrekam da ka online rei PPI offline den ta kadau pasakot kere berkai Ngiwan arfusan 15 sama sang kelas lang nadu 5 years back. Ayuh dia leh api. Kim buat dia guideline. Mata gigit mengin ya kan arfu ye ka scheme masih offline. Disebar jong ka senam arhajar arfu saru gidang yo atu pisah. Hiyat offline. Ngiyat offline makna ngiyo. Ngamper kata ka online ke offline mulai ka scheme sikipaj ba ngi ai. Kata apa dan kam? Kata ada kaji. Syukur ada kim sutu kim member offline online gini keren juga. Nyakren deh kim sutu offline online. Ngatrai kelabian. Online. Kelabian ngatrai. Misi online misi lembaga dari pemerintah ceki benefit VPC udah cek. Kini ki online alih cepat bak nyetok. Ini ya terus semua man pembiang ini condition ini kriteria bagi dia ya kasihkan student bagi ayat cepat bak bagi dia ya kan dikasih.